Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho kuri iki gicamunsi. Ndizera neza ko muri bose mukomeza kugenda mugubwa neza, abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abo muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tuganire kuri amakuru mabwire ko FARDC igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyavuze ku makuru y'uko yatangiye guhungishiriza intwaro zayo ziremereye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyakanye amakuru avuga ko cyatangiye guhungisha intwaro zacyo ziremereye kizivana mu mujyi wa Uvira zijyanwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga ko FARDC yatangiye guhungisha izi ntwaro nyuma yo kumenya ko isaha n'isaha 23 ishobora kwigarurira umujyi wa Uvira imaze igihe igose bikarangira izifashe. FARDC binyujije muri Lieutenant Mbuyi Karonji Reagan uvuga ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bizwi nka Operation Sokora ya kabiri Sud Kivu, yavuze ko nta gikuba kigeze gicika mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba muziri muri teritwari ya Uvira, Fizi ndetse na Mwenga. Mu itangazo yasohoye yavuze ko FARDC ingabo zayo n'ibikoresho byazo ntabwo byigeze biva muri santimetero n'imwe muri za teritwari za Uvira, Fizi, Mwenga no mu nkengero zaho. Ingabo z'inkoramutima ati ziracyafite ukwiyemeza kandi ziri mu cyiciro gikomeye cyane cyo guhangana n'iri tegeko mu gihe habaho ukwica agahenge. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyepfo yaboneyeho kandi gusaba abaturage gutuza bakirinda guha umwanya ibyo yise ibinyoma nk'uko yabigarutseho mu butumwa rero yageneye abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu haravugwa inkuru y'uko abasirikare barimo komanda wa military police bakurikiranyweho gutesha agaciro imfungwa. Abasirikare 8 bo muri batayo ishinzwe ikinyabupfura polisi militaire mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC batangiye kuranishwa ku cyaha cyo gutesha ubumuntu ndetse no gufata ubunyamaswa imfungwa. Bakoreye uwitwa Honorine Poste werutse kugaragazwa nk'umwe muherutse rero kugerageza kwiba banki i Kinshasa ndetse no gufata bugwate abari bayirimo. Abaregwa barimo abasirikare bakuru benshi batangiye kuburanishwa ku wa mbere tariki 20 Ukwakira 2025 imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Gombe i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu baregwa harimo Colonel Désiré Mumesa Kimpwene, umuyobozi wa batayo, ndetse n'abofisiye benshi cyane barimo Capitaine Fernand Kongani n'uwitwa Bagba ndetse na Capitaine Dieudonné Mwamba Paipo, Lieutenant Omar Idriss Rongongo, Adidjan du premier Grâce Jacques Kamenga Mukera, Sergent Bacherien ndetse n'uwitwa Ndombasi n'abasolda witwa Guy Chendera Kayembe ndetse na Tichike Modaya Kengo. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abo basirikare bambika ubusa Honorine Poste bakamugaragaza ku karubanda nta kibazo bafite, igikorwa ubushinjacyaha bwavuze ko kidakwiye kuba. Bukaba rero busaba babikoze ko bahabwa ibihano by'intangarugero. Ni nyuma y'uko ku itariki ya 16 Ukwakira kuri Raw Bank iherereye kuri Place Victoire i Kinshasa bivugwa ko Honorine Poste unafite ubwenegihugu bw'Ubudage yakoresheje imbunda y'igikinisho mu gutera ubwoba abakozi ba banki, birangira abashinzwe umutekano batabara ku bwinshi baburizamo ubwo bujura. Ariko umuntu wabufatiwemo wagaragajwe wenyine n'uyu mugore Honorine, abandi nta muntu uzi irengero ryabo, ndetse bamwe banemeza ko iriya ryari ikinamico rigamije guhishira amakuru amwe atari meza yaragezweho muri icyo gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugikomeza turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Muri Tanzania amakuru avuga ko undi muyobozi wa Chadema yafunzwe. Umuyobozi wungirije w'ishyaka rya Demokarasi n'Amajyambere Chadema witwa John Heche yatawe muri yombi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ubwo yari hanze y'urukiko rukuru rwa Tanzania aho yaragiye gukurikirana urubanza rwe ndetse n'urwa bagenzi bo muri Chadema ndetse n'urubanza ku cyaha cy'ubugambanyi gishinjwa Tundu Lissu, umuyobozi w'iri shyaka rya Chadema. Uko byatangajwe na John Munyika, umunyamabanga mukuru wa Chadema, Heche yafashwe na polisi ubwo rero yarageze ku rukiko, ndetse abahagarariye ishyaka bahise rero bohereza abanyamategeko babo kujya gukurikirana ikibazo. Munyika yabibwiye itangazamakuru ati twamaze kubwira abavoka bacu ko bajya kuri sitasiyo ya polisi gukurikirana iby'ifatwa rye. Polisi ntiratangaza icyatumye ita muri yombi Heche.
ni ubwa kabiri Heche afatwa mu gihe gito kuko mu mpera z'icyumweru gishize yari yafatiwe mu karere ka Mara ku mupaka wa Isibania ubwo yashakaga kwinjira muri Kenya. Icyo gihe inzego z'ubugenzacyaha za Tanzania zari zavuze ko Heche yari ari kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nk'uko Chadema ibivuga, Heche yari agiye guhagararira ishyaka mu muhango wo gushyingura umunyapolitike w'icyamamare muri Kenya Raila Amolo Odinga. Nyuma yo kumufata, inzego z'uburenganzira bw'abinjira n'abasohoka mu rurimi rw'igiswahili umuntu yakwita uhamiaji zatangaje ko zamwambuye pasiporo ye, zivuga ko yari yarenze umupaka atabiherewe uburenganzira. Izi nzego zasabye abaturage ndetse n'abanyamahanga bose gukurikiza amategeko agenga kwinjira ndetse no gusohoka mu gihugu kugira ngo birinde ibihano. Ariko ku ruhande rwa Chadema, Munyika yahakanye ibyo birego, avuga ko ari uburyo bwo gusebya ndetse no kugoreka ukuri kugira ngo habe impamvu yo gufata abayobozi b'ishyaka rye mbere y'itariki 29 Ukwakira, aho bivuga ko hari ibindi bikorwa by'ishyaka byari biteganyijwe muri iki gihugu cya Tanzania. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko inama Trump yagombaga kugirana na Perezida Vladimir Putin i Budapest muri Hongria hajemo kidobya. Perezida Donald Trump yavuze ko atashakaga inama y'ubusa nyuma y'uko inama yagombaga kumuhuza na Perezida w'Urusiya Vladimir Putin kugira ngo baganire ku ntambara yo muri Ukraine isubitswe. Kuri wa kabiri tariki ya 21 Ukwakira 2025, Bwana Trump yavuze ko icyemezo cyo gusubika gahunda yo guhura na Putin cyafashwe kuko adashaka inama yo gupfa ubusa. Yagize ati, ntabwo nshaka inama yo gupfa ubusa, ntabwo nshaka gutakaza igihe, tuzaba tureba ibizaba. Mu masaha ya kare y'uwo munsi, White House cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Amerika yari yatangaje ko nta gahunda ihari y'inama hagati ya Trump na Putin, nubwo ku itariki ya 14 Ukwakira 2025 Trump yari yabwiye abanyamakuru ko bombi bari guhura i Budapest mu byumweru bigera kuri 2. Umwe mu badiplomate baganiriye na Reuters mu nama y'Abongereza yavuze ko guhagarika iyi nama bishobora kuba byaraturutse ku kuba Uburusiya bwarashyizeho amananiza menshi kugeza abanyamerika babonye ko nta musaruro Trump ashaka uzava i Budapest. Bwana Trump na Putin baherukaga guhura muri Kanama ya Alaska mu nama itaratanze umusaruro, ibintu byatumye White House ishaka kwirinda kongera gusubiramo amakosa nkayo. Ni byinshi rero biba bikomeza kugenda bigarukwaho, turaza no kubagira kandi makuru yacu y'ubutaha ibijyanye n'abacanshuro bo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byari bimeze nka filime mu mpera za Mutarama 2025 ubwo umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yatonganyaga abacanshuro b'abanyaburayi biganjemo baturutse muri Romania, abagaragariza ko bakoze ikosa rikomeye cyane ryo kwemera gukoreshwa na Perezida Felix Tshisekedi mu bikorwa byo kwica abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bari ku ruhande rw'ingabo za RDC, nubwo bari bameze nk'imfungwa z'intambara, babikurikiranaga hafi mu bigo babagamo bikikije umujyi wa Goma. Ibyo byatumye batazira Lieutenant Colonel Ngoma quickly ijambo yabwiraga abacanshuro ubwo bari ku mupaka w'u Rwanda na RDC bitegura kurira imodoka zibajyana ku kibuga cy'indege cya Kigali kugira ngo basubire iwabo muri Romania. Abacanshuro b'abanyaburayi kandi bandagajwe bikomeye cyane barwanyi ba M23 mu Mutarama ubwo bahanganiraga mu nkengero z'umujyi wa Goma, bafatwaga nk'abatinyitse kuko byavugwaga ko abenshi barwanya intambara zikomeye cyane mu bihugu bitandukanye, ariko ntibari bazi neza abo barwana nabo. Urugamba rwo mu nkengero za Goma rwatumye bacanshuro hafi 300 bamanika amaboko. Nyuma yaho bagenzi babo bari bamaze guhunga. Nyuma y'ibiganiro byinjiyemo ibihugu byaturutsemo, M23 yemeye kubarekura mugaragaro. Itangazamakuru rihari ariko itanga ubutumwa bukomeye ko undi munyamahanga wese uzagerageza kwivanga muri amakimbirane azabona isomo rikomeye. Na mbere yuko abacanshuro kandi bamanika amaboko, leta ya RDC yari yaramaze kubona ko nta kinini bashobora kwifasha kuko ntibashoboye kwambura M23 ibice byinshi cyane yari ifite muri Kivu y'Amajyaruguru. Byatumye muri 2023 itangira ibiganiro n'umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'abacanshuro wa Blackwater kugira ngo imufashe kwisubiza ibi bice. Muri uwo mwaka impuguke z'umuryango w'abageze zagaragaje ko Eric Prince ateganya kohereza muri Kivu y'Amajyaruguru abacanshuro barenga 2000 bakomoka muri Colombia, Mexique na Argentine kugira ngo barwanye M23 ariko banarinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. M23 yafashe umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025 mu gihe leta ya RDC na Eric Prince byari hafi kunoza amasezerano ari gutuma abacanshuro boherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bakumire abarwanyi b'uyu mutwe. Umugambi wahise upfa hatekerezwa kubohereza mu birombe byo mu gice cyahoze ari ntara Katanga. Hashize iminsi bivuga ko abacanshuro ba Blackwater bamaze kugera mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo, aho biteguye kurwanya
abarwanyi ba M23 bahereye mu bice begereye no muri teritwari ya Walikale kandi ngo bafite ibikoresho bihagije. Aya makuru yavuzwe mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yaraherutse guhurira na Eric Prince New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nzeri 25 ubwo yari yagiye kwitabira inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Joachim Shaban Luko aretse gutera urwenya ku mbuga nkoranyambaga ati Black Water ubutumwa buca amarenga kuko atebacanshuro ba Black Water bari ku butaka bw'igihugu cyabo. Akaba rero ari amagambo yagarutsweho n'uyu minisitiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo.